lento yakho yokungena ebusuku la kulendlu le ngikhuze ngayo kayingakhi sengabantu njalo Tate ne ke ithekisetse kwana dropong Bewuthengisa? wa tseba ne ke rekisa ka mmele wa ka a ba re hana bothata o tla mphutha kopa ke be mofumahadi wa hae wangithembisa ukuthi uzoyiyeka lento yakho ukuthengisa ngomzini kodwa mama sengifika la ngithola ukuthi sekayithengisa nabantu engibaziyo abantu engibaziyo la lokishini abangani bami mangihambe esikadeni uzoloka unale maka manje kwena unale maka ushilo usipho mana ushilo usipho. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight amshanami. Well guys siyabonga ukuthi namhlanje nisijoine la ku Jozi Bioscope ngibonge na ku my brother ukuthi usibhalele la ekhaya enenxaka ukucela nje ukuthi Jozi Bioscope imncede ngayo sathi my brother ungawari thina singomabiza sabelela usibize khona sikhawuleze sifike wena bhuti wami ubhuti kunjani? Ngiyaphila unjani bhuti lovers? Ngiyaphila nami bhuti wami. Ngizama ukukhumbula lapho bhuti wami ngiyazi ukuthi bengiyifundile le message yakho masikhuluma lapha efonini yabo usasichazela le story qha ngathi okuningi uzosichazela kakuhle xa sifika kuleyo ndawo. Bengisacela wena bhuti wami ngoba khona abantu abasibekelelayo la eshowini uzi-introduce ukuthi ubhuti ubani kwayeke why usibhalele la namhlanje ku Jozi Bioscope. Okay, igama lami ngosiyabonga Nkosi. Ngibonile ukuthi le show lena ishow ethu isiza abantu kakhulu ngezinto ze-reality. So nginenkinga lana yomama wasendlini shothi manje ngahlangana naye edrobheni. Ngangihambile nje ngezinto zami ezipersonally ngazibonela intokazi enhle nami ngase ngiyingena sahlala ke nalentokazi ngayithatha ke ngayisondeza endlini emagcekeni asekhaya. Sathi mase sihlala ayaqala ukunginikeza inkinga. Sakahamba ngangitshela ukuthi uyapi sinini mangifika endlini akuklinwanga kuphekwanga saba nomntwana wokucala wadlula owesithusa semncanyana nje kumele amlande akasamlande crash like yonke into emele yenze uye endlini seyenzwa yimina sokuba yimi umfazi yena sakayindoda ekhaya ungithola ngilela ungigogotela ebusuku mangivula udakiwe leyo nto le yangigwatisa so ngizamile ukukhuluma nabakubo abakubo nabo bayazamile ukukhuluma naye but ngena ngapha kuphuma ngapha engakho ngigcine sengikhalela kunini ukuthi nize nizongisiza kule nkinga engibhekane nayo ngoba ukubona kwami uzogcina sokulimala umuntu. No manje isikhathini esiningi uyena umuntu onesandla nanoma ngithi ngiyamkhuza ufuna ukuphakamisela wena isandla ufuna ukungiphakamisela izandla no ngibonile ukuthi ngicele nina nizongisiza. Before siqhubeke wena bhuti wami leyo nto iyangihitha ngaphakathi lento yokuthi sometimes ufumaniseke ukuthi umfazi uphakamisela indoda isandla ngoba amanye amadoda kunzima ukuthi beyiphakamele behambe beyoreport mhlawumbe icase kanjalo ngoba umuntu usuke enamahloni ukuthi uyazazi ukuthi ngiyindoda isidima sami mase ngabe ngiyareporta kodwa lezi zinto ziyenzeka each and every endaweni ezininzi emizini emininzi yokuthi amadoda aya-abuseka kodwa kuba nzima ukuthi beyikhulumele ngoba bakholela kulento ukuthi amadoda awakhali afela ngaphakathi lento engihleli ngiyibuza ukuthi manje makuthiwa amadoda awakhali wena balela amafela ngaphakathi kusho ukuthi thina amathuna wethu azoba mangaphi la enhlizweni zethu uyayibona kodwa ngibonga lokho yikona bhuti wami ukuthi wena umanage ukuthi uthathe le stand yabo ukuthi uyimele uthi ufuna ukuyilungisa lento nomuntu wakho ngendlela eright uyayibona than ukuthi uyilungise ngokuthi umphakamisele isandla ngoba uyazi ukuthi most of the time ama cases agcine seka favor bona abantu besifazane uyangithola benga understandanga ukuthi wena nawe be abuseka before ekuphakamisela isandla into ezikanjani edakulento esho but lovers inye icase engiaffecta kakhulu kule situation le isithunzi sami ireputation yami ebaluleke kakhulu like nanoma ngihamba isithunzi yise sikhuluma konke emphakathini so makangenza izinto ezikanje nginokuzwa indaba from amajidekasi hayi wena ongazositshela umuntu wakho in kuphi ngimdefend kwesinye isikhathi but ngiyi-one deep down ngiyazi ukuthi sure case lo muntu uringiva izolo lensize ingigogotele ngo-2 mawumbuza ukuthi usukapha kachacha manje mbuza oyangilwisa ngiphakamisela izandla shuthi lo muntu lo into ayikhuluma iqiniso mina isithunzi sami siyaphela nya kulo mntwana manje inkinga yami ngiyamthanda
Eyamthanda mfethu ukuthi sometimes yakubona inhliziyo zethu mfethu uyakuthanda umunye umuntu kanti yena udlala ngawe o mhlambe akusiyi lo muntu odalelwane nayo yabo. And into engivisa ubhlungu wena bhuti wami kakhulu ukuthi ninomntana involved. So yabona mayenzeka yonke leyo nto ukuthi niyalwa yenza yonke lento yokuthi engakuhloniphi ekhona umntana intombazana or umfana. Umfana intwana manje ngasho ukuthi inhlanhla ukuthi ngithole ingcosi yomfana ngoba manje kube bekuyintombazana ngicabanga ukuthi beyongihetha more lento. Kodwa nakhona nayo even engumntana ongumfana wena bhuti wami leyo nto iyam affect umntana ongumfana ngoba sometimes umfana mayingabe ngumfana okhaliphile and ngumfana ozaziyo uyibonayo izinto ombonayo wrong no right, leyo nto imenza ukuthi makakhula engamhloniphi. Angithi uyayibona nawe mawumkhuza ukuthi nkosikazi umuntu wami ngicela uyeke ukwenza 1 2 3 eqhubeke yena ekulwise lo mfana ubhekile yonke le situation. Mayingabe uyakhula sekafuna ukuthi umfana emhloniphe njengomama engamhloniphi ngoba uyamazi ukuthi wena uhlula awuhloniphi kwa ubaba mara ufuna ukuhloniphwa yimina. Uyakubona ukeda kulento eshow wena bhuti lovers nabantu osebenza nabo lento iyinkinga kakhulu emphakathini esihlala kuwona ngoba kwesinye isikhathi uyenza into ongahlosanga ukuyenza like lo muntu engikhuluma ngaye like besizijolela mina na ingekho into serious but then umndeni wa intervene bangiphoqa ukuthi ngimlobole ngoba bese nijola isikhathi. Yebo nangapha bese kukhona nengane phakathi la so ngayenza ukulungiswa nami ngayenza njengoba umndeni usho ngizitshela ukuthi izinto zizoba right ngizothola ipeace only to find out ngizifake eshwebeni. Yebo and manje ngijabulela lokho na bhuti wami ukuthi uthatha istand sokuthi ungayithatheli wena ukuthi uyayilungisela lento ngezandla zakho ngoba uyasho ukuthi bekuyogcina kufa umuntu lapho. Uyakubona ngoba nawe usungaphathekanga kakuhle ngalezenzo and uyakubona ukufana nomuntu mawumcelela into ukuthi makayeke ukwenza 1 2 3 eqhubeke eyenza leyo nto izokuhetha nawe kuzofika lebanga lokuthi nawe sowubona ngathi shoot lo muntu akamameli mangizame ezinye indlela ezokuthi ngimmamelise ngoba engafuni ukuthi manje mangimlalelisa mina ngiyogcina ngiboshwa nami feature yami esayisaqhubeka ngenxa yentombazana umntana wenu sekazenza kanjani. So ngiyamcela Juicy Bioscope benicela ni intervene ningisize as far as possible ngendlela eniphiwe ngayo. Wena bhuti wami uyasho ukuthi ngoba uyadakwa yena ngimamtshela ngalezi zinto zokuthi mfowethu because ngiyazi ukuthi sometimes umuntu mase kadakiwe usuke engasasimene esi right. Uyakubona kwa mentally akasacinga into mhlambe make sense yonke into oyicingayo nje uyithatha ngamawala. Uyakubona so ukuyazama ukuthi umhlalise phansi kuleyo ndawo nje ukuthi inkosikazi umuntu wami bengisacela specifically la etshwaleni wehlise kancinci ngoba iyona into endithi nabe senzama uthetha nawe ndithi masibonisane ngento zobomi mhlambe ukuthi yeke ukwenza 1 no 3 no 2 no 3 ugcina ungakwazi ukuniphendula lento endifuna uyiva ngoba usuke ungekho ezingqondweni kakuhle. Ukuyazama ukumxelela ukuthi makamise kancinci apha kwe-alcohol uqala ekukhulumeni iqiniso ngoba ngifuna usizo ngithi ngiphume nendaba. Lo muntu lo kahle umuntu ophuzayo kakhulu so ngapha sengibonile ukuthi umuntu oviolent yabo. So each and every time makadakiwe angikhulumi nix naye because the minute icala ngithi ngiyakhuluma kuba yimpi and mina ngumuntu okhama ngisungumuntu obangumsindo yabo. So in most cases makacala drunk nje ayikho into engikhuluma naye but whenever I sober up ngiyazama ukumhlalisa phansi and ejabheka into ehlikisayo each and every time maka right nesihlala phansi sibonisana uyalibona iphutha lakhe aphinda ngithembisa ukuthi no yazini ngizozama ukuchange isimo but imali ingene futhi mhlambe ngishiya imali enyane endlini ukuthi ayenze ukuthile mangibuya akayenzanga leyo nto leyo udakiwe yena. So ngiyayibona ukuthi lento le sekuyi addiction kuye naye ufuna usizo akusase yimi kuphela naye kumele simsize no uyamthanda wena umuntu wakho bhuti wami ngiko ngibonga ngiyafisa ukuthi mhlambe angisho ukuthi ngiyayipromote lento yokuthi amadoda mhlambe makabekezelele umuntu kodwa ngiyakuthanda lento yakho ukuthi izange wamlahlela itawulo kwayena awuyenzi lento ngoba uzama ukuthi ebuke ilizwe lonke evele emakhamereni uyenza ngoba
ufuna ukuthi naye incedakale kule situation obhekane nayo yabo ukuthi nami ngikwazi ukuphila a happily ever after life. naye futhi no akuna stress wena bhuti wami ngoba sengivile ukuphi yena ukhona endlini mawusuka umshiya Yeah, ngimshiya khona endlini ne akazi nanokuthi ngipha ayikho nje into engiyikhulumile kuyimfihlo. uncedile wena bhuti because ungenzeka ukuthi mhlambe naye ngoba uyasho ukuthi nawe uke wasibona lapha enkundleni zokuxhumana thola ukuthi naye mhlambe uke wasibona so mangabe siyafika ebaleke mhlambe if ube umxelelo yabo so akho kude kakhulu la siyanga Khona kungale kodwa njengoba senifikile hayi singafika ukufika. singafika Yeah, ukufika singafika. mara usound angathi kufere balela masingeke sihambe ngetrans mhlambe Hayi angicabangi. inkinga sine case wena bhuti after lana masuka kuwena so angazi ngicela nje sihambe ngetrans yabo ngoba khona la kumele sithumele khona masuka la akuna nkinga ke imoto mayikhona singahamba ngayo Okay. usokwazi ukufika fast. Yeah, Mr. Jones will take you to the car. Mr. Jones, I'll find you guys inside the car, ne? Safuna nje ukuvala. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba ngiyasiva isikhalo sikabhuti ngalendlela okhala ngayo. Nami ngiyathasheka njengomfowabo because akusiyena kuphela obhekane nale situation. Ngiyazi ukukhona umbukelo obhekelele njengamanje naye okhathazwa ngumuntu ozwana naye, be it umuntu wesifazane, be it indoda, kodwa oyenza the very same situation le okuthiwa usisi uyayenza ofike edakiwe engafuni ukuxelela, ongafuni ukuthatha ama responsibility ama actions wakhe. Umuntu othima umkhuza yenze ngathi ukuvile ngelo xesha xa uthetha kodwa after kuhamba kwexesha buyele beyilento le ubumkhuza uba eyiyeke uyakubona. So into soyenza njengoku so hamba nilandele uMr Jones no Mr G no my brother sishaya imoto siyofika ngale ku sisters siyombuza sami ukumbonisa ngoba asiyelanga ukuthi siyomjaja ukuthi wayeyenza into ezikanje wayengahloniphi indoda enomntana kodwa kwayena sifuna ukumnceda ukuthi mhlambe kuneyinkinga odlula kuzona ilento ephuza utshwala ilento engafuni ukumamela ilento engayiboni ipoint esuka ithethwa ngobhuti. Ngicela ke wena mbukeli ungayindawo uhlale lapha emakhaya. I'll see you just now. Please park here my brother. Cela thola indawo yokupaka nyana la. Khona la kuleli bona. Hayi mawuthi umshiwe khona wena my brother. As what my could say you will close the windows ne. I don't know Mr Jones ulandele emuva la leso phuzo sithola hayi. Leso phuzo sithola. Okay hayi singangena king yami. Yeah, singangena. Okay, no, akuna stress. I could say, I think Mr. Jones will close the windows when he gets there. Ngicela ungashiwe na bhuti ne. Ungashiwe na bhuti mdala ngoba so check. Hayi angifuni kulisilahleke. Siyajikela ngathi. Okay. Khona ama hater angafuni isifix icountry. Usibizela yena ne my brother. Okay guys, salinde my brother lana ukuthi ekhulume nomuntu wakhe emcele nje siphumele ngaphandle sithi ukulidigida kancinci lelo daba. Oh my could say thank you so much. Yeah, sisalindile la my could say I'm just waiting for these people inside. Mara there's an argument, can you please check? Sengiva kunerasi lana mina guys I understand why abantu abasha ama relationship ahlela toxic kanje ngalendlela. Into bengekho manje. Yini my brother? Mamel. Mawungafuni ukungilalela thatha into zakho uphuma. Sisi. Thatha izinto zakho uphuma. Mama. Sisi. Nontombi. Mama. Ngidlali ngisiriya. Sisi. Thatha izinto zakho uphelele. Nontombi Mawungafuni ukungilalela thatha izinto zakho uphuma Sisi uphelele. sawubona. Because anye ngizoargue nawe. Yini sisi kodwa ungathi uyalwa. Ayikizwe kitsamaya hamangaka. Awungilalela. Ungibhekisela ngabantu ngaphandle. Ngicela sikhulumele ngaphansi. Okay mama. Le language yakho mamela. Ngicela kuhlonipha umnyango wakho siya. Language engotlanka yona. Ngicela kuhlonipha umnyango. Ngicela ukuhlonipha umnyango wakho ke nkabi yami. Mama ngicela nje sithi ukukhuluma la. Ngicela uze ngapha.
ngicela uze ngapha. Le language Ngicela uze. Mamela. Ngicela uze ngapha. Mama, ngicela okay, ngicela uze ngamzisa Le ngapha. language loza ngayo. Okay, ngicela ukukhuluma naye kahle balela. Ngicela ukungena la esiphakathini balela. Okay mama, Lalela ubani walindlule ohlala kuyona manje. Manje waye mina ungangilaleli noma ngikhuluma nawe. Manje ngitshela ukuthi lento yakho yokungena ebusuku la kulendlu le. Ngikhuze ngayo kayingakhi. Lento yakho kungibhekisela ngabantu estradeni ohamba udaka ushiya indoda endlini. Ngikhuze ngayo kayingakhi. Le language wekhuluma ngayo estradeni. Le language tšhelete a re ke tsamaye ha gotse o ntjotsa re ke mohlatsweditse ke pheile ke ha ona ntho e shota next ka montlung so nna ke tsebe o makatswa ke eng okay wena sisi usebenza mangazwa yini ku right ukuthi ungikokotele ebusuku ngilele la usukusuka tseba ke dutse le dichomi tsa ka okay usukusuka mama sivumelane nga okay but lambas lo muntu lo ngamkhipheli lobola lo ne ngaya kubo ngamkhipheli no lobola yazi umention something lapha eminyango engayi understand ne ke tshebeletsa kone ke dula teng no usebenza kae tate ne ke ithekisetsa kwana dropong no bewuthengisa wa tseba ne ke rekisa ka mmele wa ka a ba re hana bothata o tla mphutha o kopa ke be mofumahadi wa hae ukuthole vele udayisa my brother hanhle obale umlobola nje kanje umthole edayisa lovers ngicela ukuzichaza side lami ne umama ngahlangana naye edolobheni mina bengiyejozi okay wayikhuluma kancane kimi leyo nto leyo ne wangithembisa ukuthi uzoyiyeka lento yakho ukuthengisa ngomzini kodwa mama sengifika la ngithola ukuthi sekayithengisa nabantu engibaziyo abantu engibaziyo la elokushini abangani bami mangihamba esikadeni uzolona unalomaka manje kwena ushilo usipho mara okay usipho wena umuntu esifana nje ubani igama lakhe ungamkhathela usipho ushilo ukukhisetsa amahadi awo abantu engihlala nabo ayirong masekayenza ngabantu okay ngicela mama mina ngithatha izinto zakhe aphule la ngicela ukumbuza akathahla kaphuma hambe la ngicela ukumbuza akathahla zakhe ahambe la angithi bowenza lokho kwenza engafuni ukukujaja yakho leso shebo yabosidayisa mara manje sowulotsholiwe bala manje sebekhuphele einkomo ifamily yakhe ikuthathe kanjani umakoti ke tlohelletse ko ka tla ka nna ka dumela hore ke tla ba mofumahadi wa hae jona ha o re ke sina tšhelete o etsa sikhwele sawo okay wena yini mama yini kwenza nna ke kgathetse ko wena ke na le ba sina tšhelete o etsang ha sina tšhelete o etsang ha sina tšhelete o etsang kagabe mo angeke ngimshaye baba ngifuna ngiphendule mawungana mali uyenzani izwi ngenza isilima okay siswami wena mawusuka uphuza ebusuku udakiwe usuku uye kuphi wa tseba ke dichomi tsaka akere ene ke a mokopa lena a ga kule ichomi nenzani na ichomi ucela mina siya akere re tloa retsa stop vumela umfazi aphume endlini mhlela abuyedakiwe angikokotele ebusuku retsa stokfela sa bomme sa kgwedi re kopanya ditlipa jwalo wa bona re ituleleng re le bomme ba na le metse a re dule le bo why ningayenzi lana why ningayenzi blake mara ike yapika lovers lalela if uthanda utshwala ngimiyekisa utshwala bakhe ne akathenga utshwala ezazophuza nami endlini aphuze la endlini abe right mara umntanakho ngoba umnakekeli wena yonke leyo nto ngwana ka ke mhlokomezi ibile udula hayi olatwe ke mang sikolong last week cause mama hawo la ngifonela nje tsaka yena olatwe ke mang ungakhuluma basayidayisa phesa qhubeka ngidayisa mara kuzoze ka ke dichomi tsaka ke mawungena mali yenza mama okay wena why ungafuna ukutshintsha lempilo yakho iphilayo kuga hantshepe mara naloko muthi ukuthi uhamba neyichomi nanana akakuthanda my brother uyayi-understand kodwa mamakhe naleyo yonke into oyenzayo akayithanda ufisa ukuthi ungatshintsha ube ngumuntu oqala mina ngisiyena umuntu obangumsini angisungumuntu okhuluma kakhulu yazwa but lovers angisungumuntu obangumsindo angisungumuntu owabangani umuntu eyinteyiningi mina ngisihlalela la endlini okay nami nginamaphutha wami lapho angithi ngiperfect ne kodwa into ayenzayo makangena mali uyenzana abo mangangiphendula leyo question asina tšhelete wetsanga lokho bonke labantu la emphakathini banamanga
jwang ba shebile taba tsa rona ke ba batla ntse ba re bona ntse re lwana nna seriti sa ka se bohlokwa seriti sa ka se bohlokwa anne anshebe seriti sa ka se bohlokwa siswami ngenkulu inhlonipho mama angithi manje into efunakala uyazi ukuthi my brother angithi my brother ukuthole ubusy ngalento obusy ngayo empilweni so wena kumele yonke into oyenzayo bona babo sipho batla unka ba go mina angizelanga ukuthi ngizonixabanisa la ngizonihlukanisa bengithi ngizokulungisa lalela ke ngizofonela wakho mama manje ngimtshela ukuthi ngifuna inkomo zami abuyisa inkomo zami athole ke se ke felletse nje ke ucetwe ke nna nabatlo nthola kusama kamkokotlo for wena mina kuphuthile umphuthi nabantu abadala ningakhuluma namagama ningabizi mama wait ngakubutsa question e1 ha re ba uthole o le so o jwang ona tje felletse ake batle ba nthola se ke zamaya ka mokokotlo nka ntho tsa o tsama utso guys bengaze mina mina ngithi sizolungisa la mama bengifuna ukuthi nimamele mara sisi kodwa irongo lento eniyenzayo uyakuthanda my brother uyakuthanda my brother sengwriting okay manje lamalobolo ngoba sekalobolile yonke leyo nto akere ngwana ke yo o teng ngwana o teng malobola a khutlela morao kae okay so umuntu omdala okay mangabe inkinga ngifuni anginga ngifuni nilwe la angifuni nisale siyabatseba banhlanza angifuni nilwe la ukhuluma into ebalekile makathi umntana ukhona ne shapa indaba yamalobola nani ngicela siyekele kodwa ingane yobize sakithi sibongo yeah kodwa into zakho uyazithatha uyaphuma uyahamba okay inkinga niyosala nilwe la mama wo ngicela umbamba wow siya bambani siya nimzise la siya bambani siya Mr Jones bambani lo muntu bambani lo mjita bambani umjita nimzise la kumina ngicela ningibambele umjita nimzise la kumina bambani my brother nimzise la kumina because manje guys into engayifuni ukuthi belima siya okay wait bazokuncedisa okay bazokuqoqisa uMr Jones bazokuqoqisa ngiyacela Mr Jones ngincediseni lo mama sizomdropa ngokwethu sizomdrop woza ngaphandle sibanikeze qoqani mama sizokudropa thina siya ngiyaxolisa balelami ngiyaxolisa mfethu mina ngizelanga la ukuthi ngizonihlukanisa wena ndoda yamadoda ngiyaxolisa mfethu ngiyabona nami the way situation yetense ngakhona umuntu okuthandayo angeke kuphendule ngaleyo ndlela umuntu omthandayo especially mangabe umuntu uyakuthanda makabona abantu wena bhuti wami uyazehlisa uyabo ebonisa abantu ukuthi ngiyaxolisa baba mhlambe mangabe kunephutha kumele silungise lapho nalapho uyeyithobe ezehlise manje ngiyabona ngiyaxolisa ndoda nanokukhuluma ngakho mfethu angifuni okay ngicela ukuthi ke sikhaphe thina siyokhuluma nabazali bakhe sibachazele bengayivanga ngawe le ndaba yabo ngiyakucela nothini manifike bazalini bakhe ukuthi yangidelela yonke lento oyenzayo sobacela abantu abadala ukuthi uzamile kumaphele la somkhapha isithunzi sami isiphelile emphakathini lo mntwana lo sokhapha njani ngiyamthanda ngiyamhlonipha no bazobukela abantu isithuma isidima sakho sobuyela bheke kodwa into angiyenza yona guys Mr G we need so separate imoto mfethu ngicela uhambe no my brother ngemoto yakhe mina ngizohamba nosisi ngemoto labo nabo lantuka lapho angimfuni nabo Mr Jones no angithi sihambani sonke sohamba silandelana ngeimoto siyofika athatha izinto zakaphuka no siya kumama wakhe siyomchazela leyo nto athatha izinto zakaphuka yazi lento ngivitha ubhlungu guys angingazi ukuthi mina why lento kumele iqhubeke yenzakala ukuthi singabantu abasha sometimes imichato into esizama ukuthi siyibuilde iveli phelele emoyeni nje kanjalo into engayi-understand ngiyacela mangabe ungumbukeli khona umuntu ovana naye mhlawumbe umuntu othandana naye ngiyacela ukuthi nithandazele uthando lwenu ngoba kunama-temptations amaninzi kulamalanga khona izinto ama-peer pressure esiwabonayo from abanye abantu sigcine seyithatha lezo zinto sizise kuma-relationship wethu endaweni yokuthi sibuilde lento esinayo thina nomuntu wakho uyakubona sibuilde sibe nento engcono mangabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josepescop.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook we are Josie Piscop everywhere into soyenza njengamanje no Mr Jones soyithatha usisi
simqoqise into zakhe sambe naye my brother uzohamba ngenye imoto lapho no G sambe siyombuyisela usisi ngesihle ekubo kungabi nokulwa at least be-understand ifamily yakhe ukuthi simzise usisi hhayi ngoba my brother akasamthandi ngoba my brother uthi sekazame konke okusemandleni ukuthi eyilungise le relationship yabo ibuyele esimeni qha usisi ngathi akayingeni leyo ndaba. Mangabe unenkinga nawe nambukeli uyazi ukuthi wenze kanjani ungalibali ukuthi usubscribe ushare ama-videos wethu ezofinyelela nako abanye abantu abadinga uncedo la kwi-Jozi Bhayisikopo. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.